الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيد الأولين والآخرين وسلم تسليما كثيرا وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga palanggungan ha kami Islam, muna hitukbal na mo in pagsukur po Allah subhanahu wa ta'ala sarta kaniyo kata na minimalop ka mo hawak to ini sabab in parkala singkitan niyo amuin ipagsusuko na to ka na yari masi kita niyo dirilan sin Allah subhanahu wa ta'ala dahil mga ni'mat niya amin maaw na antara na to in pagpatumtum piatumtumi dahil natiranan si na programa ini insyaallah subhanahu wa ta'ala murah-murahan amoy in masi lang ta aon dumamod kato tanyo simparkala ini insyaallah ta'ala na manjari niya waktu ini yari na sabing guru na to amin tagdapusin waktu ini insyaallah subhanahu wa ta'ala amin gumanap na isabsin pangadyan sing kita niyo lang ta mga karukon-rukunan sin pagtag-ipon iwan pangatayan biasin sa pantun lang ta pagzikir iwan si mga kaibanan ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala labay ring ha pangatayan at awajantong sing kita na jari niya di na ako magpalukay tukbal ko na pakuruna to kalasan in waktu karena biya mga limiyo na kita ring ha amin waktu pagtukon sing kita niyon sa Allah wayron na rukayang dengkan Sheikh Abdullah Yasin wal yatafaddal fadilatuhu mashkura. Bismillah. Alhamdulillahi alladhi shara'a ad-dina hidayatan lil mu'minin wa waffaka man sha'a lit-tamassuk bihi wat-tahalla bi adabi fadlan min Allah wa ni'mah wallahu alimun hakim. Ashhadu an la ilaha illallah كتب رحمته للمتقين وأنعم علينا بنعمة الإسلام وأرسل نبيه هدى ورحمة وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه ربه بدين الحق ليظهره على الدين كله ولينكد به البصر من الدلالة والفوضى ويهديهم إلى الخير وكل ما يحقق لهم السعادة في الدنيا والآخرة. اللهم صل وسلم على هذا النبي الهدى والرحمة وعلى آله وأصحابه والعاملين بشريعته إلى يوم الدين. أما بعد, mga barhurmat kamaumasan namo durungog iban nagkikita ha programa si Nidaul Islam labi yari luba ha waktu sa harga-harga amunain malam Jumaat itukbal namo kaniyo in salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In topic na to biya na sinasabot mga karukon-rukunan sin pangatayan pagtag-ipon simpangatayan pagjikir iwan dugaing pa rin ha mga kaibadat-ibadatan. Hasabab yan mga bariman, mga barhurmat, bunal to din pagjikir pa Allah subhanahu wa ta'ala mahasot si mahatinggi iban pagpatisuok kaniya pag-ibadat kaniya doon ha uno-uno na kababayaan kakasihan sin Allah din ha mga kakahinang amal saleh uno-uno kabayaan din ha mga salihul amal iban sin himumungan di siya maaon matay
mamakbul hahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala, malaingkan subay paaunon sin magtatag-ipon. Paaunon niya, patindugon sin magtatag-ipon kaniya, doon hatu rukun. Uno into rukun. Al-hubbu, amunaing kasi fa Allah, warraja, iwan hulat-hulat harahmat niya, wal khawb, iwan sin nagmamabuga hasiksa niya. Amunin turo kun tinduganan sin pagtag-ipon sin pag-ibadat, pagjikir, iban na sin ka ibadatan na to. Inturo kun nasabot, amo na arkanut ta'abud al-karbiya, mga rukun pagtag-ipon sin pangatayan, amoin la kabula, amoin di siya makabul, matayma in uno ibadat, malingkan ha sabab sinto. Allah subhanahu wa ta'ala sumbahon siya. In ikaw halom kau makasi kaniya. Yaon kay mo ingkasi ha Allah ta'ala, nakauna rin hakataan. Danikyan, yaon kau halom sin naghuhulat-hulat hatutong basan niya, amoing karayawan ha adlaw akhirah. Iban halom kau nagmamahuga, din ha siksa niya. Bunay tuod, hiyambuk si mahasut si tabaraka wa ta'ala, antara in sinturo ko nini, hasura al-Fatiha. Amuin siya na in sura sa afdal mga sura halom sing Quran al-Karim. Afarman sin Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillahi rabbil alamin. In halom sin ayat ini fihi al-mahabba. Amatun in yaon halom niya in kasih. Lianna Allah subhanahu wa ta'ala, kana in Allah subhanahu wa ta'ala siya in mun'im, mangdirihil sing karayawan ni'mat. In mangdirihil sampurna ni'mat, Allah subhanahu wa ta'ala makasi haipun niya, amin hiyargaan sin ipun niya in nikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sin Allah subhanahu wa ta'ala bang hargaan sin ipun in nikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala ron kanya. Kana in kalimat alhamdu siya na in pamudji huwal madah, pamudji pananglit sarta kasi ha pupujihon niya. Iban hafalman si Allah subhanahu wa ta'ala, Ar-Rahman Ar-Rahim, Ar-Raja. Ar-Rahman Ar-Rahim fihi Ar-Raja. Ito halom niya in paghulat-hulat. In bariman naghulat-hulat harahmat sin Allah, iban amo ito in kasusuban niya, iangan-angan niya, biya din in kadauhat niya sin rahmat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian hafalman sin Allah, Maliki Yawmiddin, fihi al-khawf. Ayat ini, yaitu in kabuga mo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Halom kau miyumuga. Karena in Maliki Yawmiddin, Yawmul Jaja. Yawmuddin, huwa Yawmul Jaja. Adlaw pagtutungbas, iwan adlaw pagbibista, sin ibadat, ibadatan, sin kita niyo diha dunya. Mahuli parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Hati niya, a'budu ka ya Rab, sumbahon takaw
Ya Allah, sumbahon takaw o Tuhan ko, bima madah, doon ha amuin, timindog haturukwan, maaunin sumba, tag-ipon, makaunain rukun, amunain to na sabot. Atine, sumbahon takaw ya Allah, doon ha turukon na sabot. Bimahabbatika wa rajaika wa khawfika. Sumbahon takaw ya Allah, kana makasi ako, kay mo iban hulat-hulat ako, rahmat mo iban magmamuka ako, hasiksa mo. Inturo ko nini, amunain mga karukon-rukunan sin ibadat, amuin doon tumindog, amuinin tinduganan, maawon siya in iya ka naabud, maawon in sumba, tumindog in sumba, bang makauna in rukon, kahatihan sing kita niyo. Dito patindugon in pagtag-ipon, muna in rukun niya ang pakita sumumba pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amuinin, bangunan, tinduganan sin iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. In iyaka na'bud, di siya tumindog malingkan doon ha al-mahabba. Di tumindog in iyaka na'budu malingkan doon ha suwayaon kasi muna pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amin manunjuk siya ha ayat sin Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Warraja in hulat-hulat harahmat sin Allah, amoy sab manunjuk ron ha parman niya ar-Rahman ar-Rahim. Wal khawf, amoy sab manunjuk ron ha parman niya Maliki Yawmiddin. Mga barhurmat nagdarungog, natod piyon, hiyambuok sin Allah subhanahu wa ta'ala, hiyambuok niya na isab, antara sinturo ko nini, haparman niya. A'udhu billahi minas shaytanir rajim. Ulaika alladhina yad'una yabghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adhabah. Ulaika alladhina yad'una yabghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhumul aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adhabah. In mga sila yatto, bang sila mangayo, magtag-ipon sila fa Allah, muhuton nila muna, in pagtuyuan nila muna, dauton nila muna, paaunon nila muna, harap patuhan nila, labayan, ay labayan, ay rukun niya, ayyuhumul wasila, ayyuhumul akrab, uno in labi, hinangon nila, hikasuok nila, pa Allah subhanahu wa ta'ala, sartain sila wa yarjuna, halom sila naghulat-hulat, harahmat sin Allah, iwan halom sila nagmamabuga, hasiksa niya. Karena bunantod, in maglawag kaw labayan, magpaawang kaw labayan, harap pa Allah, hikasuok mo kaniya, ilayhi suwayadton bi hubbihi, suway na alabay rin ha, kasihon ta siya muna in Allah subhanahu wa ta'ala. Kasihon siya muna, iban hinangon in uno-uno kakasihan kawayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mahuli parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, wa yajuna rahmata wa yakhafuna adaba, na siyabot sin Allah ta'ala in kasi iban pagmabuga war rahma war raja, iban paghulat-hulat. Wa kadhalika fi qawli, damikyan na parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana ragaban wa rahaban wa kanu lana khasiin.
Parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, bunanto in mga bariman, in kaunan nila, in paglumba-lumbaan nila, pag-una-unahan nila, in katan hinang tibayhuan, amoy katan hinang marayaw. Iwan in sila, in piyangayo nila, wayaduna na, piyangayo nila kamo, bang sila mangayo, kamo, harahmat mo, haulong na mo, hakasin na mo, ragaban wa rahaba, halom sila, kuyag, iwan halom sila, nagmamubuga fa Allah, wakano lana, iwan in kaaunan nila, marikamo, khasiin, halom sila khusu, nagmamubuga fa Allah subhanahu wa ta'ala. Khasiin. Dihay ni mga umat Islam, mga barhurmat, wajib tuod paaunon sinipon hapag ibadat niya pagjikir niya lillah karna sin Allahu Ta'ala jami'an hambuukon niya bayna hadihi arkanas salata subay niya hambuukon inturukon ini amuna kasi pagmabuga iban paghulat-hulat di man jari doon kaniya sumumba fa Allah subhanahu wa ta'ala amuin sumumba Allah hambuk sadya din ha mga turo ko nini in kaiwanan di niya na kakayon damikyan biyasin sumumba fa Allah halom kasi hakasi makarna kasi niya sadya fa Allah wayron na pagmabuga way na paghulat-hulat atawa sumumba siya fa Allah karena paghulat-hulat niya sadya rahmat sin Allah way na buga way na kasi hasabab ito mga umat Islam initon di masampurna in pag-ibadat dihay ni hangkan in namong in kaiwanan ahlul ilmi in agi nila man abadallaha bil hubbi wahda fahuwa jindikun hisiyo-siyo in sumumba fa Allah tuput sadya kana kasiniya fa Allah wayroon na pagmabuga way na hulat-hulat panumbay ito si mga sila jindik wa man abadahu bil khawfi wahda fahuwa haruriyun hisiyo-siyo sab sumumba fa Allah tuput kana sadya pagmabuga ni hasiksa sin Allah wayroon na kasi wayroon na paghulat-hulat sumba si mga haruriyon ay al-khawarijiyun mga dainha mga tumpukan haruriyon waman abadahu siyo-siyo sumamba halom siya hulat-hulat tuput hulat-hulat fa Allah Ta'ala wayroon na indua ini ito sumba sin mga murji'ah kuno ta matunggal in Allah Ta'ala pagtag-ifunan wa man abadahu bil hubbi wal khawfi wal raja fahuwa mu'minun muwahhidun hisiyo sumbahon niya in Allah halom siya kasi fa Allah halom siya nagmamabuga siksa sin Allah halom siya naghulat-hulat harahmat sin Allah na in siya mu'min natunggal niya in Allah siyumba amo ito mga umat Islam hambuk ito din ha mga bang kita asubuhon ko no ta matunggal in Allah Ta'ala pagtag-ipunan bang mo siya sumbahon bil hubbi wal khawfi wal raja fahuwa mu'minun muwahhidun ini ikaw natunggal mo in Allah pagtag-ipunan nadawhat mo in maksud piyag papanjarihan kayo sin Allah subhanahu wa ta'ala yun uno wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun ay illa liwahidun damik yan la illa liwahidun ay lil ibadah wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun ay piyapanjari kita sin Allah magtag-ipon kaniya danik yan tumtumunta la tusamma ibadatan
illa ma'at tauhid. Di mo isab, di ka nga ng pagtag-ipon ibadat fa Allah bang wala mo siya natunggal pag-ibadatan. Amo yato mga umat Islam. Damik yan, in sa lago-lago, turo ko nini nasabot, iban sa mulya-mulya niya, amo na in pagkasi fa Allah subhanahu wa ta'ala. Hubbullahi tabaraka wa ta'ala, alladhi huwa aslu dinul islami. Amo na in gamot, sin puunan, sin agama Islam, kasi fa Allah, wa kutubur raha, damik yan, amo na in tubtuban center point niya, nukta niya. Wal mahabba in pagkasi manzilatun syarifatun in kabubutangan niya mulya sa mulya fiha amuna siya na in mahabba kasi fa Allah fiha yatanafisul mutanafisun amo na ning paglumba-lumbaan sin kita niyo diha dunya ini biya din in kakasikato sin Allah subhanahu wa ta'ala. Damik yan yung pagkasi fa Allah ilayhi samratul musabikun amo na ini bang sa pantun kita niyo magunahan maglumba amo na ini finishing line na to amo na yung tubtuban sin paglumba-lumbaan na to finishing line na to kasi sin Allah subhanahu wa ta'ala. Karena in kasi fa Allah hiya kutul kulub. Amo na inin kakaon kabuhianan sin pangatayan sin manusia. Kabuhi sin pangatayan sin manusia. Wagadatur arwah damikian in kasi fa Allah pagkaon sin nyawalihan sin manusia. Wa qurratul uyun iban amning kanyunyungan sin kababayaan sin manusia. Wa ruhul iman wal amal nyawa sin pamarat saya iban sin amal niya ing kasifa Allah wa man lam yadfir biha fi hadhil hayat mga beriman na adapun bang wala siya kiya tunjukan kiya rihilan sin ini kiya panduan ke hidayatan hakabuhi niya fahayatuhu na ing kabuhi si manusia kulluha sakaun wa alamun katan kabuhi niya dunya labi lubahad law akhirat halom kasigpitan iban halom amin kahunitan siya halom kabinsanaan labi lubahad law akhirat tanto in wian niya amunain siksa sangat in ulul niya karena wala niya nadawhat in maksud pagpapanjarihan kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yadto na long tain biya mga pengajian timubtub na insyaallah subhanahu wa ta'ala in waktu sing kami nganjari niya murah-murahan yadto na long ta timubtub in waktu sing kami waktu bihaon insyaallah ta'ala kalau kabalikan dah duka ing waktu serta na inari pa kami longta makapaghatam sin programa namo habiyaon pasampay namo ing kasila sa pa katautay manghuran longta amin muna amin ni maalup ka mo waktu ini sarta in mga sila gaos bogbog sin ni daul Islam dahil nga panagnaan sampay pa waktu bihaon ini masi longta wala namutasi insyaallah subhanahu wa ta'ala murah-murahan na mo in magunay-unay kita niyo sampay pagkahinapusan sin waktu sampay long tarumagpak pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala karena na in hinang na to ini ibadat patuhan Rabbul Alamin sarta makahampit kita niyo ring mga ini pangajian dahil mga kakuruhan na to amin dimihil di pangajian majlis ini insyaallah subhanahu wa ta'ala manjari ini dito na sa jalong tatimubtub in programa sing kami ibalik ko pa na to kalasahan in microphone
sarta ini manghindua kato taniyo hawak to ini insyaallah subhanahu wa ta'ala. Makad kita niyo long ta manghindua araisab sarta mangayo taufik pa Allah subhanahu wa ta'ala murah-murahan palan nyo ton sintuhan Rabbul Alamin kato niyo in maksud na to pamarayaw labi-labi na in amoy in pagpaon na to sin programa na to dahil di ha ini lokal ini insyaallah subhanahu wa ta'ala. Fadal ya Syekhna. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wansurna bil iman wa adkhilna jannata mal iman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala dhikrika wa sukrika wa husni ibadatina ya rabbal alamin. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاصنا وأصلح لنا آخرة التي إليه معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. يريد الفناء ورب السماء فيا أمتي ay kung maghuyop diyan kung isa ni maghuyop mahita sabab ang kasinabas sa hadis tungod sinda maghuyop kailangan sa sinrasul Alhamdulillah, sukul, syukran. Ay mangud, ay ko maghuyop. Ay tatuan, ang gawin mo, pasihatid dan. hindi ko lang maglabi nung Rasul sallallahu alaihi wasallam in maghuyop lang niya kailangan niya sabab in kita muna in hangin na gumuasimot yan mabaho sa mo lumisa katulad mo pa pag inuman mo sinumon mo hindi mo naglalagyan ng tulunggaran mo na ayot din ba nabasa ko sa na wala lang. Nate mangod kaya beta na mo na yung dalil ito be ikaw ra kumanin mami mangkaw be kumahagad hindi na alawa alhamdulillah. The most glorious name of Allah subhanahu wa ta'ala
is Allah. And this is the primary name of Allah subhanahu wa ta'ala. And the name Allah comes from Al-Ilah, the worshipped, Al-Ma'bud. And this is why throughout the Quran, Allah subhanahu wa ta'ala uses the term Allah to remind you that the one that created you, the one that sustains you, the one that you call upon is the only one that is worthy of your worship. This Lord that we talk about, Allah, He is Allah because He possesses every beautiful name and every beautiful attribute. Allah subhanahu wa ta'ala is Al-Wudud, the loving and the beloved. No matter how much love you have in this life, from your friends, from your spouses, from your parents, from everyone else in this world, you will always have a void in your heart that can only be fulfilled by the love of Allah subhanahu wa ta'ala. And this is what Ibn al-Qayyim rahimahullah, he goes on to mention, that indeed in the heart is a void that can only be fulfilled with the love of Allah subhanahu wa ta'ala. And a lot of us don't realize this. A lot of mankind does not realize it. So that void that they find in their heart, they try to fulfill it with the desires of this world. Whether it be through wealth, whether it be through, women, whether it be through everything else. They try to fulfill it through desires. But they notice that they become more empty and more empty as these desires are fulfilled. They'll see that they'll try to fulfill it maybe with alcohol, with drugs. But where does that lead them? It leads them along the same path. They'll try to fulfill it with each and every single thing, but it won't be fulfilled. Because that portion of your heart was created to be loved by Allah subhanahu wa ta'ala alone. Ibn al-Qayyim rahimahullah, he gives a beautiful example. He says the love of Allah in the heart of the believer is like a tree. It are the fear of Allah subhanahu wa ta'ala. Its trunk is humility for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. Its leaves is modesty from Allah subhanahu wa ta'ala. And the fruit that it bears is obedience of Allah subhanahu wa ta'ala. So you'll see that our whole relationship with Allah subhanahu wa ta'ala, it revolves around love. And this is why Ibn al-Qayyim rahimahullah, he gives his other famous example and parable, that our journey of worship towards Allah subhanahu wa ta'ala is like that of a bird, whose head is love and its two wings are fear and hope. Now what is a bird without a head? It is not going to survive, it's not going to be able to fly. Similarly, our journey to Allah subhanahu wa ta'ala, if it does not begin with love, then our journey will not progress. And that is why I began with Al-Wudud, to remind us of this, that Allah subhanahu wa ta'ala loves us, and He wants us to love Him as well. And this is one of the unique names of Allah subhanahu wa ta'ala, where not only is Allah subhanahu wa ta'ala the subject, but He is the object as well. So when we talk about Ar-Rahman, He is the one who shows mercy. He is not the one who has mercy shown to Him. When we talk about that Allah subhanahu wa ta'ala is Al-Ghaffar and Al-Ghafur, He is the forgiver, but He is not the one who is forgiven. But when it comes to Al-Wudud, not only subhanahu wa ta'ala is He the loving, but He is the beloved as well. Allah subhanahu wa ta'ala tells us in the Quran that there's not a tree except that it glorifies Allah. Not a bird except that it glorifies Allah. Not any one of Allah's creations except that it is glorifying Him, except that we do not understand their glorification.